kuondoka. Koma mawu a Mulungu adzakhalabe nthawi zachikalire. Lakini neno la Mungu litabaki milele zote. Tinatsatira mfundo zingapo zimene zikutionetsera. Tulikuwa tukifuatilia kabisa mambo tofauti ambayo kwa kituonesha chimene mawu a Mulungu amachita. Kile ambacho neno la Mungu huwa linafanya. Timanena kuti ilo ndi lupanga. Tulikuwa tunaona kwamba yeye ndi moto, yeye ni lupanga, ni moto, ndi nyali yaunika kumapazi kwathu, ni taa ya kuangaza miguu yetu. Zambiri zimene tinafotokoza dzulo. Mengi ambayo tulizungumzia jana. Ndiye timanena kumapeto. Kwa hiyo tulizungumza kwa mwisho. Mawuwa sangagwire ntchito ngati tikungwasunga pa sherefu pathu. Kwa hiyo neno ile lazima tukafanya kazi pale tutakapotoka kwenye kabati zetu. Mawuwa angagwire ntchito powerenga tsiku ndi tsiku. Maneno haya yatafanya kazi pia tutakuwa tukisoma siku kwa siku. Pamenepo, kwa hiyo ndi pamene tidzapeze chiyembekezo. Ndio ndio tutapata tumaini. Chifukwa ndi njira imene Mulungu akumwamba adzakhale akutilankhula tsiku ndi tsiku. Kwa sababu ndio njia pekee ambayo Mungu amekula tutakuwa tukitongelesha kwayo siku kwa siku. Koma lero, lakini leo nkhani imene tikuti tikambirane isho kwa tuzungumzie ndi iyi yayikulu. Chifukwa chani kuli mavuto ambiri? Ni kwa nini kuna matatizo mengi? Funso limodzi limene simungazembe kuti mudzifunse moyo wauzimu ndi limene swali ambalo watu kwa kabisa kujulisha katika maisha ya kiroho ndio. Mulungu ndi wabwino, Mungu ni mzuri. komano pamene Mulungu wakumwamba ali wabwino, lakini pale Mungu wa mbinguni ni mzuri mwema. Chani kuli mavuto ochuluka osemana ndikhalidwe Mulungu wakumwamba. Ni kwa nini kuna matatizo mengi yaliyo tofauti na tabia Mungu wa mbinguni? Chinena kuti Mulungu wakumwamba amene amalenga dziko adalilenga lili ndi mavuto. Je, tuseme kwamba pindi ambapo Mungu aliumba mbingu na nchi, je, ilikuwa ni dunia yenye matatizo? Genesis chapter 1 verse 21. Mwanzo 1:31. Bible linanena kuti Biblia inasema kwamba ndipo anaziona Mulungu zonse zimene adazipanga, ndipo taona zinali zabwino ndithu, ndipo pamadzulo ndipo panali mmawa, tsiku lachisanu ndi chimodzi. Mungu akaona kwamba kila alichokifanya tazama ni chema sana. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya kwanza. Chilichonse kile Mungu akamwambia anachita siku ya sita. Kila kitu ambacho Mungu alikiumba kilikuwa ni chema. Mwamveka bwino, kwa kusikilika vizuri. Tufuna linandauze kunena kuti tunahitaji kufafanua kusema kwamba dziko linalibe chimo. Ulimwengu ulikuwa hauna dhambi. Panalibe chimene chimaonekera kuti nchoonongeka. Kulikuwa kila watu hakukuwa chochote kile ambacho kinaonekana kwamba ni kibaya au kibovu. Funso nkumabwerabe. Swali linakuja tu pale pale. Ngati dziko kalengedwa labwino bwino, kama ulimwengu ulikuwa vizuri, chifukwa chani? Ni kwa nini kuli mavuto, kuna matatizo? Njala ndi nkhani yayikulu. Njala yavutitsa dziko lapansi. Njala ni kubwa ambayo sumbua sana ulimwengu wa sasa. Alipo mamilioni a wanthu. Kuna mamilioni ya watu. Ife tikamadya ugali, tunapokuwa tunakula sima, ena sakudya. Kuna wengine ambao hawali. Ndiye mafunsa. Kwa hiyo alikuwa anauliza, ena wapemphera, watu wengine wanaabudu ngati Mulungu ali wabwino. Kama Mungu ni wema, n'chifukwa chani ife tili ndi njala? Kwa nini sisi tuna njala? Zimachitika anthu kukomana m'misonkhano yaani kabisa, yanatendeka wao wanakutana kwenye mikutano yomakambirana za chakudya, kuti anthu akhale ndi chakudya ife cha njala. Watu wanakutana kuongeleana kwa tutafanya chakula ni watu kwa sababu ya issue ya njala. Ndio wakambiranawo. Kwa hiyo wao watu ambao wanazungumza kudzunjikira chakudya. Kwa hiyo wao wanajikusanyia chakula. Ena ukoko asakudya. Wengine sehemu nyingine hawali. Anthu akupanga makobidi nkumalemera. Watu wanafanya pesa, wanajikusanyia pesa na chifukwa cha mavuto anthu ena. Kwa sababu shida zingi za watu wengine ambao hawatuwezi. Anthu akufa ngati agalu. Watu wanakufa kama vile imbwa. Sinkhani yofunsa. Sisi wakuuliza tena. Nkhondo si yabwino. Vita si jambo jema. Imaonetsa zinthu zoterezi. Inaonyesha mambo kama vile haya. Anthu amene ataya ukondero yawo, watu wakapoteza wapendwa wao, au mafunso. Wanauliza maswali. Ife ukondero wathu amene amwalira, je, mpendwa alifariki zidachitika bwanji? Kichotokea ni nini? Nefunso nkumabwerabe. Swali linakuja pale pale. Kodi ndi ndani amene adayambitsa mavuto onsewa? Je, ni nani alianzisha matatizo yote haya? Tikanakhala ndi nthawi yokwanira tikanatchula mavuto ochuluka amene anthu amati adayambitsa ndi ndani. Tungelikuwa na muda mzuri
Chakata kabisa matatizo mengi mengi ambayo tungeona ni wanani ambao walianzisha. Ambira maneno kuti Mulungu sala tukomere ntima. Watu wamesema kwamba Mungu hakutupendelea. Kama na watu wana maziro ano. Lakini tuone jiona leo. Mafuto wa adabera bwanji. Matatizo haya yalikuja namna gani? Yohana wayamba. Yohana sura ya kwanza. Yohana wa kwanza. Chapter 3 verse 8. Sura ya 3 na fungu lake la 8. Yohana wayamba chapter 3 verse 8. Yohana wa kwanza 3 fungu lake la 8. Iye wachita chimo aliwochokera kwa mjeregezi. Chifukwa mjeregezi anachimwa kuyambira pachiyambi. Atendaye dhambi wa ibilisi, kwa kuwa ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa na kujivuna kazi za ibilisi. Mwina ngati inu mukumvetsera bwino, kama wewe unaelewa vizuri, akutionetsera kuti Satana anatolesha kwamba shetani ndamene amabweretsa mavuto, ndiye ambaye analeta shida hizo. Kodi dzina la Satana asale chimwe linali ndani? Je, jina la shetani kabla hajafanya dhambi kwa nini? Isaya 14 verse 12. Isaya 14 fungu lake la 12. Ndiwerenge shote. Nisome. Wagwadi kuchokera kumwamba, umeanguka kutoka mbinguni. Iwe ntanda, wewe nyota, mwana wa mbekucha, mwana wa asubuhi, wagwetsedwa pansi, umeangushwa chini. Iwe werefula amitundu, wewe uwadanganaye maulimwengu. Satana, shetani, asadakali Satani, kabla jawa shetani, adali ngero wankulu oyang'anira ngero wonse kumwamba. Alikuwa malaika mkuu wa kuangalia na kuongoza malaika wengine huko mbinguni. Koma siku lina, lakini siku moja, kambeu kwa nyansa, wewe kambegu kabaya katalowa mwaiye, kalipoingia ndani yake, kadampangitsa kumamva, kakamfanya yeye kujisikia kutakoza kukhala wafanana ndi Mulungu wa kumwamba. Baba anaweza kuwa kufanana na Mungu wa mbinguni. Kamene hapo ndikamene kadamurefula, hapo ndiko ambapo kalimwangusha. Kameneko ndikamene kadamchotsa mphamvu, hapo ndiko kalimtoa nguvu. Kameneko ndikamene kadampangitsa, hapo ndiko kalichomfanya mtu msababisha kuti utumiki wake usayendenso bwino, ili utumishi wake usiende vizuri. Luka chapter 10 verse 18. Luka 10 fungu la 18. Mchipangano cha kale, katika Agano Jipya, ndipo anati kwa iwo, naye akasema kwao, ndidaona Satana, nimemwona shetani ali mkugwa ngati mpenzi, akianguka kama umeme wochokera kumwamba, kutoka mbinguni. Chilipo chinthu chimodzi chimene onse okhulupirira Mulungu wa kumwamba, kuna jambo ambalo wote wanaomwamini Mungu wa mbinguni angakondwere kukamfunsa Yesu Kristu kumwamba, ambacho watafurahia kumuuliza Yesu Kristo tu mbinguni. Ndi chiti chimene anthu adakonzekera kumufunsa, ni jambo lipi ambalo wao watajiandaa kumuuliza Yesu Kristo kule mbinguni? Uyo otchedwa Lucifer, huyo ambaye anaitwa kwa jina la Lucifer, koma chifukwa cha kusankha kwake kuti achite mpikisano ndi Mulungu, lakini kwa sababu ya kuchagua ili awe mshindani na Mungu, walandira dzina latsopano lomuyenera Satana. Wale alipokea jina jipya kutoka Shetani, adagwetsedwa kuchokera kumwamba, kutoka tu mbinguni. Chichewa chake tikoza kufotokoza motere. Kwa hiyo kwa kusema tena kwa njia nyingine, tunasema kusema hivi, chimo zadandira kumwamba, ilianzia mbinguni. Haleluya. Amen. Chimo lidandira kuchani? Kumwamba. Ndichimodzi chimene anthu sangakhulupirire ndi kuchimvetsa. Ni kitu ambacho watu wanaweza kaamini na kukielewa. Chifukwa chani? Kwa sababu gani? Kumwamba kuli Mulungu woyera. Mbinguni kuna Mungu aliye mtakatifu. Sikungachoke choipa. Hakuwezi ukatoka jambo lote mbovu. Koma zinatheka chifukwa cha chisankho cha Lucifer. Iliwezekana kwa sababu ya maamuzi ya Lucifer. Sakanathanso iyeyo kupezeka mfumu wa kumwamba. Isingewezekana tena yeye patikana za abaki katika ufalme wa kimbingu. Mwina madzulo ano tufuna muganizire ichi. Labda John aliona hitaji mtafakari ili swala. Mamalo onse katika sehemu zote amene Mulungu wa kumwamba adalenga, ambazo Mungu wa mbinguni aliumba, chimo lidayambira kumwamba kumweko kumene Mulungu wa kumwamba makala. Ilianzia huko mbinguni ambako Mungu mwenyewe anaishi huko. Si jinsinsi, sio siri, ndichoonekera, ni jambo ambalo linaonekana.
Ndimafunanso muganizire ichi. Nilitaji pia mtafakari kuhusu hili swali. Chiyambi cha Satana, Mwanzo wa ibilisi shetani, koyambiranso ndi kumwamba. ilianzia huko mbinguni. Ine ndikadzapulumuka, Mimi nitakapookoka, kuokolewa, nikienda mbinguni, nikapita kumwamba, khumbo langa, lengo langu, waza shauku yangu mimi ndofuna ukamfunsa Yesu Kristo. nahitaji kumuuliza Yesu, Mudaloleranji uniruhusuje kuti chimo liyambire kumwamba, kwamba dhambi ianzie mbinguni? Haleluya. Amen. Ino funso lanu silizakhala limenelo. Je, wewe swali yako Ngai ino mudzabisale kumbuyo kwanga. Sasa wewe kufunsirani. Wewe uje ujifiche kwa sababu mimi nitakuuliza kwa niaba yako. Haleluya. Amen. So Satana wagwetsedwa mdziko lapansi. Kwa Shetani ameangushwa katika ulimwengu. Oyo waigwira bwanje. Akayo. Yabakai. Acha magetsa zino. Zikuoneka kuti mashini atigwiritsa mwala. Inaonyesha kwamba mashini inatuangusha kichwa. Mfuni mmoja anakutana kama wabisha na hori. Mfuni sio Mfuni sio Aisha tubu. Ninaisira bacho. Satana amenada Lucifer. Huyu ndugu yetu ambaye anaitwa ambaye shetani anaitwa Lucifer. Amene ndi mwini chimo. Huyu ndio mwenyewe wa dhambi. Kumenada chokera ndikumwamba. Huyu alitoka mbinguni. Umboni wina tikupesa kuchokera pa Ezekiel. Ushahidi mwingine tunapata kutoka katika kitabu cha Ezekiel 28 verse 15. Ezekiel 28 fungu la 15. Unali wangwiro njira zako. Ulikuwa mkamilifu katika njia zako. Chilengedwe iwe toka ulipoumbwa mpaka chinapezeka mwa iwe tosalungama. Mpaka pale ilipopatikana kutokamilika ndani yako. Lucifer sabalengedwe ndi chimo mkati mwake. Hakumbwa na dhambi ndani yake. Lucifer analengedwa monga ngelo wangwiro. Aliumbwa kama malaika mkamilifu. Kunena kuti wangwiro, tunaposema mkamilifu, ngopanda chimo, ni mtu asiye na dhambi. Ndi mmene analili Lucifer. Ndivyo alivyokuwa Lucifer. Ndiye mwini amene anachita kudzitembenuza. Kwa hiyo yeye ndiye alifika kujigeuza mwenyewe kuti akhale Satana, ili aje awe shetani. Udindo wake unali wotani? Kwa hiyo mamlaka yake Aisha, nguvu zake ilikuwa ni mamlaka ya namna gani? Ezekiel 28 verse 14. Ezekiel 28 fungu lake la 14. Unali kerubi wotsotsedwa wa kupimba. Ulikuwa kerubi uliotwa mafuta tena funikae. Ndipo ndinakuyika unali pa phiri lopatulika. Tena nilikuwa katika mlima mtakatifu. Unaenda pakati pa miyala ya moto. Ulitembea katikati ya mawe ya moto. Chifukwa cha kusankha mopanda nzeru. Kwa sababu ya kufanya uchaguzi pasipokuwa na hekima na akili. Lucifer adaruza udindo wake. Lucifer alipoteza kabisa heshima yake. Monga ngelo mkuu, kama malaika mkuu amene ndi mapiko yake, ambaye pamoja na mabawa yake amapimba mpando wa Mulungu. Alikuwa anafunika kiti cha enzi. Amayenda pamalo owala. Alikuwa anaenda sehemu yenye kung'aa, malo agolidi, sehemu yenye dhahabu. Mutakuganizira za kukongola kwina kulikonse kwa malo amene mukuadziwa. Unaweza ukatafakari sehemu yote unaifahamu wewe kwa sehemu nzuri. Sangafanani ndi kumwamba, haiwezi kufanana na mbinguni. Huyu anasankha kugulitsa. Kwa hiyo huyu ndugu alikubali kabisa kuuza vitu kama vile hivi. Bible limanena chani za Lucifer? Je, Biblia inasema nini kuhusu Lucifer? Poyambirira mu Ezekiel 28 verse 12 mpaka verse 14. Mwanzo kabisa Ezekiel 28 fungu la 12 mpaka 14. Baba ndi mtu iwe. Wewe unazaliwa na mwanadamu wewe. Esa nyimbo ya maliro. Inua nyimbo ya malalamiko. Yolira mfumu ya Turo. Kumulilia mfalme wa Tiro. Nusiti kwa iye. Useme kwa mfalme wa Tiro. Adeambia Yehova. Alihi ndiko semaje Bwana majeshi. Nokomera mu Yesu ndi kisindikiro. Wewe ndio kipimo na alama. Watsala ndi nzeru. Wewe mwenye hekima, wakongola wangwiro, mwenye kupendeza na mkamilifu. Unali mwideni munda wa Mulungu. Ulikuwa katika shamba la Edeni, ulikuwa katika shamba la Edeni. Shamba la Mungu. Mukamvetsera mafotokozedwewo. Ukirapozungumza katika kuelezea huku, Lucifer anali ngelo kongola.
Lucifer alikuwa ni malaika mwenye kupendeza, anali wangwiro, alikuwa mtakatifu mkamilifu. munjira ina Mwanjia nyingine chomwe Mulungu adaika mwa Lucifera, kile ambacho Mungu aliweka ndani ya Lucifer chinali chompangitsa kukhala wangwiro nthawi zonse, kilikuwa kinamfanya kuwa mkamilifu wakati wote. Ndimakonda kunena nthawi zambiri, Mara nyingi wanapenda kusema ukadzayamba kusilira za wanthu ena, ukianza kutamani mambo ya watu wengine, sizovuta kuti tsiku lina uchite chinthu choopsa. sio jambo la kusajabisha siku moja kufanya jambo la hatari. Kudampangitsa Lucifera kuti avulale, Ili sababisha shetani kuumia, kunali kusilira, ilikuwa ni tamaa. ganizo lotafanane ndi Mulungu, Wao wanakuwa yeye afanana na Mungu wa mbinguni. khalidwe la Lucifera, Je, tabia ya Lucifer chinali chimene chidapangitsa iye kuti achimwe. hicho ndio sababisha yeye afanye dhambi. Munthu wina amene Yesu amafotokoza tsiku lina, Mtu fulani ambaye Yesu alikuwa akimzungumzia, walima munda, amelima shamba, wadzala mbewu, amepanda mbegu. ndi anthu ena adadabwa tsiku lina, So watu wengine wakashangaa siku fulani, mbewu zizamera inde, ni kweli kwamba mbegu inaota vizuri koma sana, mkati mwa mbewumo lakini katikati ya mbegu hizi mamera mbewu zina zimene sizinadzalidwe. uliota mbegu nyingine ambazo zikujapandwa. Zimenezi Haya adadabwitsa anthu, ilishangaza sana watu. nde atamufunsa Yesu, Kwa hiyo Yesu alipoulizwa, adayankha mwachidule, alijibu kabisa kwa ufupi. ndi adanena kuti mwini munda anadzala mbewu zabwino, Ni kweli kwamba mwenye shamba alipanda mbegu nzuri, koma mbewu zimene zatulukazo lakini mbegu nyingine hizi ambazo ni mdani wake amene wazidzala. ni adui wangu ndio amepanda hizi. Tinene madzulo ano, Tuseme hivi jioni ya leo, imfa zimene tikukomana nazo, vifo ambavyo tunakutana nayo, njala zimene tikukomana nazo, njaa ambayo tunakutana nayo, mafuta azachuma amene tikukomana nawo, matatizo ya kifedha ambayo tunakutana nkhondo nayo, zomwe tikukomana nazo, vita ambavyo tunakutana navyo, kusemphana kwa mitundu kwa hiyo vita vya kikabila zidayamba ndi mdani wa Mulungu wakumwamba. pamoja na huyu mtu wa mbinguni. Mdani wa Mulungu wakumwambayu ndi ndani? Huyu adui wa Mungu wa mbinguni ni nani? Ndi uyuyu amene tikunchula kuti ndi Satana. Ndio huyu ambaye tunamtaja sisi kama shetani. Chidachitika nchani Lucifera atachimwa? Kilichotendeka ni nini baada ya shetani kufanya dhambi? Chivumbulutso 12:7. Ufunuo wa 12 fungu la 7. Ndipo munali nkhondo mmwamba, Kulikuwa vita mbinguni. Mikaeli ndi angelo ake akuchita nkhondo ndi chinjoka. Mikaeli na malaika zake wakafanya vita pamoja na nyoka. Chinjoka chonso ndi angelo ake chinachita nkhondo. Nyoka pamoja na malaika zake wakafanya vita naye. Mukadzaiona nkhondo iyi kuchitika pa dziko lapansi, Utakapoona vita kifanyika ulimwenguni, malo amene nkhondo idayambira sehemu ambapo vita ilipoanzia ndi kumwamba. ni mbinguni. Ndi chinthu chimene ukakhala pansi ngati wakhulupirira, Ni kitu ambacho utakapokuwa chini kama vile mwamini, zingakutengere nthawi inaweza kuchukua muda kuti uvomereze kuti kumwamba kwa mtendere ili kupata kwamba mbinguni kwenye amani kumeneko kudayamba nkhondo. huko kulianza vita. Nkhondo idayamba bwanji? Vita ilianzaje? Yesu pamodzi ndi angelo ake Pamoja na malaika zake. komanso Lucifera amene ndi Satana tsopano, Sehemu nyingine shetani ambaye ni ndi Lucifer, angelo amene adawakopa, ndi pamoja na malaika ambao yeye aliwakopa. gawo limodzi mwa magawo atatu. Kwa hiyo NTR ya malaika 1/3 mchingerezi moja ya sehemu ya tatu adatengeka natsatira Satana. kwa hiyo walivutwa wakamfuata shetani. Nkhondo imeneyi imachitika pa magulu awiriwa. Kwa hiyo vita ilifanyika kati ya watu wawili hao. Sizikadatheka kuti Lucifera apambane pa nkhondo iyi, Isingewezekana shetani ashinde kwenye vita hivi, chifukwa Mulungu wathu ndi wamphamvu, kwa sababu Mungu wetu ni mwenye nguvu. ndiye mkulu adagonjetsedwa ndi angelo ake. Kwa hiyo huyu mtu akashindwa pamoja na malaika zake. Ndimafuna madzulo ano ndikukumbutseni, Nahitaji nikukumbushe jioni hii ya leo, onse amene ali pansi pa mbendera ya Satana wote ambao chini ya bendera ya shetani adziwe kunena kuti akumenya nkhondo yoluza kale. wajue kwamba wanafanya vita ambao wameshashindwa tayari. Akhoza kuoneka wopambana moyo uno, Wanaweza kuonekana wao wameshinda katika maisha haya, akhoza kudziunjikira chuma moyo uno, wanaweza kabisa wakajishia pesa katika maisha haya. komano chomwe adziwe nchonena kuti Lakini kitu ambacho tunataka kujua na kusema kwamba mtsogoleri wawo kiongozi wao Satana shetani adalephera kale. ameshashinda zamani.
Verse 9, chivumbulutso 12 verse 9. Fungu la 9 katika Ufunuo 12. Ndipo chinaponyedwa pansi chinjoka chachikulu. Ndipo akaangushwa chini Shetani, nyoka ule wa zamani, Njoka yokayambayo, nyoka ya zamani. iye watchedwa mdierekezi. Yeye aitwaye Shetani Ni na Satana. Yeye aitwaye Shetani na Ibilisi. Yenyenga dziko lapansi. Audanganyaye ulimwengu. Chinaponyedwa pansi ku dziko. Akatupwa chini duniani. Ndi angelo ake adaponyedwa naye. Pamoja na malaika zake wakaangushwa pamoja naye, wakaangushwa. Yachoka nkhondo kumwamba. Vita inatoka mbinguni. Wasokonezayo wagwanso kutokera kumwamba. Wale kuharibu kwa mbinguni na tola mbinguni na kuangusha kwa chini duniani. Yabwera ku dziko lapansi. Anakuja hapa duniani. Tichita mwachidule. Kwa ufupi tuzungumzie. Mmene amagwera ku dziko lapansi. Pale ambapo alipokuwa anaanguka hapa duniani, Satana adapanga ufumu kwa Shetani dziko lapansi. akafanya ufalme, mamlaka hapa duniani. Ndikada kupatsani umboni koma ndifuna ndipulumutse nthawi. Kwa hiyo ningekutupatia ushahidi, lakini hataki kuokoa muda. Adapanga ufumu. Aliposhimika ufalme wake hapa duniani, Tsoka loyamba laana ya kwanza wala hatari ya kwanza idagwera makolo athu oyamba. iliangukia wazazi wetu wa kwanza, Chifukwa adapezana ndi mkulu amene adagwetsedwa kuchokera kumwamba ndi angelo kwa ake. sababu alikutana na huyu mtu ambaye anaangusha mbinguni pamoja na malaika zake. Kwa Satana, Kwa Shetani, nkhondo imene imachitika kumwamba, vita ambavyo vilifanyika tu mbinguni. kwa iye adayitenga kuti sinathe. Kwa hiyo Shetani aliona kwamba vita itaisha, Ndiye adabwera nayo pa dziko lino wale lapansi. alikuja nayo hapa duniani, Sakanatha kumufikira Mulungu wale wakumwamba. hakuweza kufikia tena Mungu wa mbinguni. Chimene Satana adachita tsopano, Kwa hiyo alichokifanya Shetani sasa ni hiki, choti alivutitse dziko lapansi, ni kuharibu na kuzunza duniani, kuphatikizapo munthu. kuweka pamoja na mwanadamu. Adzolo anokondedwa, Kwa hiyo tujione leo wapendwa, dziko lino lapansi ulimwengu huu mfumu yake ufalme wake ndi Satana. ni Shetani. Lidalengedwadi ndi Mulungu wakumwamba, Ni kweli kabisa, ni Mungu wa koma mbinguni, amene akulamulira lakini anayeongoza ndi Satana. ni Shetani. Popanda kubisala mwa Yesu Khristu, Pasipo kuficha jina la Yesu Kristo, popanda kumusankha Yesu Khristu khala Ambuye ndi mpulumutsi wanu, pasipo kumchagua Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha chimene yako, mwalengeza chachidule nchonena kuti kile ambacho tunakatangaza kwa ufupi ni kusema kwamba inu mukumenya nawo nkhondo koma muli ku kampu ya Satana. wewe unafanya vita ambayo uko katika kampo ya Shetani. Haleluya. Amen. Sindikupa kuti mungakondwereke tiwapembedza Mimi sisali kwamba naweza kufurahia wewe kama tunayabudu, kuti muzimenya nkhondo pansi pa mbendera ya Satana. wapo wanapiga vita chini ya bendera ya Shetani. Chimwemwe chanu chingakule Kwa hiyo furaha yako inaweza kuwa ndefu kweli, mutadziwa kuti muli pansi pa ulamuliro wa Yesu Khristu. huku ukijua kwamba uko chini ya mamlaka ya Yesu Kristo. Chifukwa chake wakondedwa, Ndio maana mpendwa, kuyambira pamene Lucifer kuanzia Satana pale ambapo Shetani ambaye ni Lucifer atalowa mwa njoka, alipojigeuza nyoka, adachimwitsa mayi wathu woyamba alimwangusha mzazi wetu wa kwanza, ndi mwamuna wake, pamoja na mume wake. kungovomera Ishu ya kukubali kudya chipatso chimodzi chaching'ono, kuna tunda ndogo tu, osati kuti akhute, sio kwamba ili ashibe, zidapangitsa ilisababisha makolo athu wazazi wetu kusemphana ndi Mulungu wakumwamba. kwenda kinyume na Mungu wa mbinguni. Pamenepa Hapa ndi pamene dziko ndio ambapo dunia lidayamba kulandira mavuto. ilianza kupokea matatizo. Genesis chapter 3 verse 9 tikadawerenga, Mwanzo 9 fungu la 9, Mwanzo 3 fungu la 9. mkuluyu Huyu mtu adasautsa munthu woyambirirayo, huyu alitesa mtu wa kwanza ndi mbewu yonse imene idabwera kumbuyo kwake, pamoja na ndugu yake yote inakuta nyuma yake, kuphatikizapo ife amene tilipo lero. mpaka na sisi kuchanga na sisi ambao tuko hapa leo. Munjira yachidule, Kwa ufupi, ngati lero tikuvutika, kama leo tunateseka, palibe chifukwa chokankhira zimenezi kwa Mulungu wakumwamba. sio sababu ya kutoa lawama kwa kutia lawama kwa Mungu wa mbinguni. Ndi kusankha kwathu kudzera kwa kholo lathu, kudzera kwa Satana amene adayambitsa Ni maamuzi yetu kupitia wazazi wetu kwenda kwa Shetani ambaye alianzisha, kuti dziko ili likhale mmene lilimo. ili kwamba ulimwengu hiwe kama viishi ulivyo leo. Kumbukirani, Kumbuka tinanena koyambirira, tulisema toka mwanzo, Mulungu wakumwamba adalenga dziko Mungu wa mbinguni aliumba ulimwengu huu ulikuwa vizuri sana, lopanda mavuto, sio na tatizo, lopanda chimo. sio na dhambi. Yobu chapter 2 verse 2. Ayubu 2 fungu la 30.
Ndipo Yehova anati kwa Satana, ndipo Mungu Yehova akasema kwa Shetani, ufuma kuti? Unatoka wapi wewe? Naye Satana. Shetani akawajibu kwa Yehova, akajibu kwa Bwana, kupita mdziko, ninatembea ulimwenguni ndikuyenda momwemo na kutembea huku na huku. Kumbukirani wakhala mfumu tsopano dziko lapansi. Sikia sasa, huyo anakuwa mfalme wa ulimwengu. Akuyenda pena paliponse, anatembea popote pale ambapo yeye ndiweza kutembea. Ndiye akamayenda. Kwa hiyo anapokuwa akitembea, Petro anene na mau. Petro anazungumza maneno. Sasa kuyenda chabe, yeye haendi tu, akuyenda monga mama uya, kama jinsi anavyosema hapa, kana nozisungira, iweni waangalifu, dikirani, subirini ndani wanu mjerekezi adui yenu Shetani na Ibilisi, monga mkango obuma kama simba ngurumaye, ayenda ndikufuna wina, akienda na kumtafuta mmoja akamlikwire ili amwinue. Sindikudziwa mchiswahili adalemba mawanje akulikira. Sijui kwa Kiswahili alizungumza kauli gani ili neno ya kulikula ili amrarue. Kama mchichewa ndikumeza koteratu. Lakini katika Kichewa ni swali kusema kwamba kumeza na kumezelelea. Kwa hiyo kwa Kiswahili anasema tu kwamba ili akumeze ili amrarue. Sona mfumu iyi ya dziko lapansi. Kwa hiyo mfalme huyu wa ulimwengu ikuyenda kwa dziko lapansi, inatembea ulimwenguni. Cholinga kwa lengo ipeze wena, ipate mtu fulani kutaka walikwire ila mmeze. Madzulo anokondedwa, John aliyompendwa, inu ngati munga kwere pachulu nkulengeza kunena kuti Satana sana kuzunze wewe. Kama unaweza ukapanda mlimani ukasema kwamba mimi Shetani hajanisumbua, mukala abodza, utakuwa muongo. Muli anthu amene mudataya kukondedwa wati, muko hapo wapendwa ambao muli anthu amene mukuvutika ndi matenda, muko hata mnateseka na magonjwa, muli anthu amene mukuvutika ndi mafuta za chuma, unaweza mnateseka na issue za pesa za kifedha. woyenera kuyankha kuti adabweretsa zonsezi, anatakiwa kujibu, ambaye anataka kujibu kwamba aliyesababisha yote haya ndi Satana, ni Shetani. Tiloleranji kupitiriza, tutakubalije kuendelea kukhala pansi pa bendera ya Satana, kuwa chini ya bendera ya Shetani amene akutizunza lero, ambaye akutesa leo. Mwina tikapanda kusamala, kama tutakuwa makini, nkudzaleperanso na kupita kumwamba, na kushinda tena kuingia mbinguni, nkudzaleperanso na kuchoka mavuto yawo katika matatizo ambayo tunayo leo. Ine ndimaona ngati msonkhano uno, mimi naona kama mkutano wa leo ukhale msonkhano watipatsa chiyembekezo, mkutano kutupatia tumaini. Ngati inu mungavomereze, kama utakubali, ikhale nkhani yoti mupange chisankho mu msonkhano uno, iwe tisimukufuna kukhala pansi pa ulamuliro wa mdierekezi. Iwe ni habari ya kufanya uamuzi kwamba usikubali kuwa chini ya utawala wa Shetani, mwini wa mavuto, yeye ndiye mwenyewe kabisa wa matatizo yote, amene akupangitsa wanthu kumavutika ndi kusautsika, ambaye anasababisha watu kuteseka na kunamika. Mulungu adakonza njira yanji? Je, Mungu alitumia njia gani? Dziko lili mmavuto chotere, hata kama dunia kuna matatizo kama vile hayo. Ndimatokoza chinthu chimodzi, nashukuru jambo moja. Mulungu akanakhala ngati munthu, Mungu angelikuwa kama mwanadamu, akadanena kuti angesema kwamba ndidapereka mwayi wosankha, nilitoa nafasi ya kuchagua, ndiye inu mudasankha dala kunipandukira, lakini nyinyi mlichagua wenyewe kabisa kwa kusudi, kwa kuniasi. Komano titampandukira, hata kama tulivyomuasi kudzera ku chisankho chathu, kupitia maamuzi yetu, Mulungu wakumwamba adabwerabe kwa ife. Mungu wa mbinguni alikuja tu kutiganizira mwachikondi, kutuwazia kabisa kwa moyo upendo, kupereka njira yoti tikapulumukire, kutoa njia kabisa ili sisi tuokolewe. Haleluya, amen. Tikadakhala ndani, je, tungekuwa watu wa namna gani ngati Mulungu wakumwamba sakadabwera ndi njira kama ife tipulumutsidwe, kuwa na njia ili sisi tuokolewe kwayo? Yohana chapter 3 verse 16. Yohana 3 fungu lake la 16. Mdziko lomweli la mavuto lobwera ndi Satana, katika ulimwengu huu ambao ni sababu ya tatizo la Shetani, palikuonetsa kuti Mulungu wakumwamba sadalenge kumukonda munthu. Biblia inasema kwamba Mungu alikajaumba kumpenda wanadamu. 3 verse 16 Yohana. Yohana 3 fungu lake la 16. Pakuti Mulungu adakonda dziko lapansi, kwa jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu kotero kuti adapatsa mwana wake wobadwa yekha, akamtoa mwana wake wa pekee, kuti yense okhulupirira iye, ili yeyote mwaminie asatayike, asipotee, akhale nawo moyo wosatha, bali awe na uzima milele. Tili nacho chiyembekezo.
Tunalo tumaini mdziko la mweli lovutikali, katika ulimwengu huu wa matatizo. chifukwa choti Mulungu akumwamba Ndio maana Mungu wetu wa mbinguni kudzera mchikondi chake kupitia katika upendo wake anatipatsa Yesu Kristo, anatupatia Yesu Kristo amene anafa pa mtanda, ambaye alikufa msalabani kutichotsa kutitoa kukampu ya mdierekezi, kutoka katika kampu ya shetani kuti tikapezeke kukampu ya Mulungu akumwamba, tukapatikana katika kampu ya Mungu wa mbinguni. Madzulo ano okondedwa, Njoni leo mpendwa, lilipo tsiku limene mudakhala pansi, je, ipo siku ambayo ukaa chini mavuto atakukulira ni msinkhu, shida zilipokuwa kubwa sana kushinda, mwina nkufika pofotokoza kunena kuti ine Mulungu ndewa ndiwala, kufika mpaka watu kuzungumza kwamba mimi Mungu mimi amenisahau. Mulungu sadakuyiwaleni, Mungu hajakusahau, sadzakuyiwalani, na haiwezi kukusahau. wakonza njira yoti mukapezeke mfumu akumwamba, Ameandaa njia wewe. inde mavuto akuladi, Ni kweli shida zitakuwa nyingi, koma mkati mwa mavuto lakini katikati ya matatizo Mulungu akumwamba akulonjeza kukhala nafe. Mungu ameahidi kwa katikati yetu. Mukudera nthawi? Je, Mvetserani. una wasiwasi? Sikiliza. Nkhani ilipoti ino musankhe. Issue ni kwamba wewe uchague. Inde mkati mwa mavuto momwemo. Ni kweli kabisa katikati ya matatizo hayo. Ine musankhe Yesu Kristo kala mbende. Wewe uchague Kristo kwa kuwa Bwana anakuza maisha yako. Chifukwa yeye, Kwa sababu yeye ndi yankho la mavuto amene ndiye tukoma. jibu la matatizo ambayo tunakutana nayo. Zioneka tidakatulutsabe mavuto. Inaonekana kwamba tutaendelea kukutana matatizo. Mwina akulanso msinkhu mavutowa. Na labda tutaendelea kukomaa zaidi na zaidi. Koposa pamenepa. Zaidi ya hapo ambapo tuko leo. Ngati sitingasankhe Yesu Kristo. Lakini kama unataka kuchagua Yesu Kristo, ndiye kuti ifeyo zitisokonekera. kwa hiyo sisi mambo yatatushinda. Yesaya chapter 53 verse 5. Yesaya 53 fungu la 5. Amaonetsera ngakhale Yesu asadafe. Iwo anaonyesha kwa hata kama Yesu bado hajafa. Akulosera patali za imfa Yesu Kristo. Kwa hiyo inaonyesha kabisa unabii wa muda mrefu kifo kwa Yesu Kristo. Koma iye anasidwa chifukwa cha zolakwa zathu. Yeye aliumizwa kwa sababu ya dhambi zetu. Na atunduzidwa chifukwa cha mphulupulu zathu. Kwa hiyo yeye akapigwa na kuumizwa kwa sababu ya dhambi zetu. Chilango chotitengera ife mtendere. Adhabu hii ya kutupatia sisi amani Chinamgwera iye ilimwangukia yeye. ndipo ndi mikwingwirima yake. Kwa hiyo kwa sababu ya maumivu yake Ife tachiritsidwa. sisi tumepona. Haleluya. Amen. Wakondedwa kutaya wakondedwa watu. Wapenda kupoteza upendo wetu, Kudwala matenda opanda mankhwala. kuugua magonjwa shingo na kuugua magonjwa Moyo wamafuta asachuma. kwa hiyo kukaa katika maisha shida za kiuchumi. Tidutsamo inde. Utapita yote haya ni kweli. Nkhani yolimbikitsa njonena kuti Lakini jambo linalotia moyo ni kwamba mkulu wokhomera pa mtandayo. kwa huyu mtu ambaye amepachikidwa msalabani huyu Ifeyo tachiritsidwa. sote tumepona. Tikudutsa lero koma kutsogolo Tunapitia leo lakini uko mbele tidziwe kuti tachiritsidwa. unajua kwamba sisi tumepona. Chichewa chake nchono ukakhulupirira lero. Kwa hiyo lugha yake ni kusema kwamba ukiamini leo Ziukhange tiwatengerati insurance yoti kutsogolapo udzabwezeredwanso. inakuwa kwamba wewe unachukua assurance ambayo uko mbele utarudishiwa tena. Madzulo ano okondedwa, Sikiliza John leo mpendwa. Yesu Yesu ali ndi mawu ochepa zedi ana maneno machache sana olankhula ndi ife. ambayo anazungumza kwetu sisi. Matthew chapter 11 verse 28. Mathayo 11 fungu la 28. Kutheka inu mwalemedwa. Yawezekana wewe kabisa kweli umefurukwa kabisa. Yesu akulankhula mawu. Yesu anazungumza maneno kwamba Idzani kwa ine inu nonse akulema ndi akutoka. njoni kwangu nyote wenye kulemewa na kusumbuka, Ndipo ine ndidzakupumulitsani. nami nitawapumzisha. Zimaoneka mawu akalankhulidwa. Ni kweli kama labda maneno Mwina kuzungumza. kubula mabedi ndi matenda. Labda wewe unalalamika kabisa ukitandana kwa sababu ya Ngati magonjwa. sangakwaniritsidwe. Labda maneno yaweze kutimizwa ndani. Mvetserani okondedwa. Sikiliza mpendwa. Yesu sachita drama. Yesu huwa hafanyi michezo. Yesu akutanthauza zenizeni. Yesu anaongea kile kilicho kweli kabisa moja kwa moja. Afuna kuwuzeni kunena kuti mukaphinjika lero. Yesu anasema kwamba wewe kila mtu anasumbuliwa Na ine muli chiyembekezo. ndani yangu mimi mnapo Izi zidzafika kumapeto. ni kweli haya katika mwisho wote. Ndani amene lero Nani sangakondwere aweza kufurahia kuti moyo wa mafuta asachuma kwamba maisha haya matatizo ya kiuchumi adzaupange baibai. ili aseme baibai. Ndani amene lero sangakondwere Nani ambazo kaweza kupenda moyo wayo mfa maisha ya kifo sangakondwere kudzaupanga baibai. kutofurahi kwamba maisha haya ataambia baibai siku moja.
Chifukwa chake Yesu akuti idzani kwa ine. Ndio maana Yesu akulema ndakuthodwa. Njoni kwangu nyinyi nyote mlemi wangu msumbukao. Ndipo ndidzakupumulitsani. Mimi nitakupumzisheni. Timafuna tipemphere madzulo ano. Nahitaji tuombe jioni ya leo. Mkati mwa zipinjo ndi mavuto amene tukomana nawo, katikati ya matatizo na changamoto ambazo tunakutana nazo, Yesu akunena kuti, Yesu anazungumza kusema kwamba ine ndili pakati panu. Mimi niko katikati yenu. Tukukayikiranje? Wasiwasi ya nini? Ndangati madzulo ano? Ni wangapi jioni ya leo amene akunena kuti ambao anasema kwamba dziko liyendera tisautsa mokwanira? Ni kwamba dunia hii imetutesa sana kwa muda mrefu. Tikulakalaka tsiku lina tunahitaji siku moja idzakhale mbiri yakale. Hiyo kabisa iwe ni habari za huko zamani. Koma tapeza kuti mankhwala ake, lakini tumepata kabisa dawa yake. Ndikusankha Yesu Khristu khala mbuye ndi mpulumutsi. Kumchagua Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Adzilamulira moyo wathu ngati maisha yetu kama katika ulimwengu wenye matatizo. Taona amene kupanga chitsimizo chimene. Niona ala mbona tunga kusika Biblia. Mungu akubarikeni. Mungu akubariki sana. Tipemphere. Tuombe. Atate ndi mpulumutsi wathu Yesu Khristu amene muli kumwamba, tikuthokoza ndi kuyamikanso madzulo ano chifukwa choti ndinu mfumu ya ulemerero wolenga kumwamba ndi dziko lapansi. Madzulo ano taona nkhondo yayikulu imene ikuchitika pakati pa inu ndi wina mmodzi amene mudamulenga Lucifer, amene mudamuchotsa kumwamba chifukwa chosankha mosemphana ndi chifuniro chake. Zimavuto zimene takumana nazo, nkhawa zimene tasenza mmoyo uno, taonanso madzulo ano kuti mwini wake ndi woyambitsa ndi Satana. Tayimika manja wathu, khumbo lathu ndiloti ngakhale tikudutsa muzoterezi, tikusankhabe kukhala pansi pa ulamuliro wanu. Muchite nafe ndi kutipatsa mphamvu kuti kumapeto kwakena kalikonse nkhawa zathu ndi akatundu athu mukatitule. Tathokoza Ambuye chifukwa choti mu msonkhano uno mwasankha kutilankhula ndi kutipatsa chiyembekezo pamene pakuoneka kuti palibe chiyembekezo. Tikhala tikubwerera madzulo ano, mutiperekeze kulemerero wanu. Chikakukomeraninso mtima mawa mukatibweretse pompano. Iti ndi pemphero lathu m'dzina la Ambuye wathu Yesu. Amen. Amen.